Mwiriwe, umunsi umwe intare yabwiye ingwe iti reka njye nawe tugabane ubwami maze njyewe nitwa umwami mukuru witwa unyingirije, ariko ku muhigo tuzajya dusangira. Ingwe iti nivyo. Hanyuma ingwe umunsi umwe ibonye umuhigo iba irawufashe iwurya itabwiye intare. Intare niko kubimenya iti hajya sha twapanze ingwe iki. Ingwe iti akanabonye ari gato niyo mpamvu nakariye, urwango rwaruvuye aho ngaho. Intare iti uzajya urya ibyo nashigaje, kandi niba bitabaye ibyo ngibyo uzisanga nawe mukangaratete. Siho byaviriye se kugeza n'uyu munsi, aho ingwe iyo yishe inyamaswa hita inywa amaraso yayo, ubundi igategereza ngo intare iziyirye, itayirya ikazayirya yaboze. Ndavuga ingwe ikazirira uwo muhigo iyo nyamaswa yishe ari uko yabaye umubore. Muri aho tutariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026, uyu munsi muri Repubulika ya Congo ibintu bikomeje guhindura isura, cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, ayangana riturutse hagati ya Wazalendo bafatanyije na FARDC banganye na M23 kimwe na Twirwaneho. By'umwihariko muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Masisi ugana muri Rubaya, intambara itoroshye ikomeje gutera benshi kwibaza ngo ese ibintu cyangwa se imirwano izarangira ryari, izarangira ite, ko tubona buri munsi buri saha habaho guhangana kutoroshye. Ndakubwira neza iby'urugamba rwabereye muri ako gace ka Masisi ndetse nihangana aho rigeze none. Hanyuma ariko wamenye ko Repubulika ya Congo yakiriye indi ndege ya Airbus yageze ku kibuga cya Njili International Airport izanye ibikoresho bya gisirikari bivuga ko biturutse mu bihugu z'Abarabu. Burya Qatar, UAE ngo bari mu mugambi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wo guha imbaraga Repubulika ya Demokarasi ya Congo, nubwo ngo bitwa ko bari mu bikorwa by'amahoro cyangwa se iby'amasezerano y'amahoro byagana bibiri Doha uyu munsi byimukiye mu Suisse. Ngo babirimo ariko ku rundi ruhande hari amasezerano y'ubufatanye hagati yabo na Kinshasa mu gisirikare. FARDC icyo ngo Tshisekedi Tshilombo yiyemeje kandi yahigiye ni ukuyishakira ibikoresho bya gisirikari, inkunga ya gisirikari, kugira ngo kibe igisirikare cy'imbaraga gikomeye kuruta uko mu minsi yashize cyari kimeze, ku buryo gishobora guhangana n'urugamba rw'igihe kirekire bakarwana bativuye inyuma. Reka ngo bashake ibikoresho ni mu gihe, kandi bashake n'abasirikare bafite imyitozo ikomeye cyane ni mu gihe, bitewe nuko M23 ngo imaze kugira abasirikare benshi bitoje bafite ubuhanga ndetse n'ubushobozi bashobora kurwana igihe kinini, kandi ngo bafite n'ibikoresho byinshi. Andi makuru akavuga ko ahubwo bafatwa na RDF, ingabo z'igihugu cy'u Rwanda. Raporo y'impuguke z'umuryango w'abibumbye Group of Experts bagaragaje neza byinshi utigeze umenya kuri M23. Nawe se abasirikare barenga 10,000 ngo b'u Rwanda bari muri M23, ni mu gihe kandi nanone usibye ibyo hari abasirikare benshi ba M23 bamaze gutozwa. Ubu M23 irabarirwa abasirikare 30,000 bayo ubwayo bashaka gutera igihugu cya Repubulika ya Congo. Hari ikintu cyavuzwe Joseph Kabila Kabange na M23 muri raporo izaba ko bitangaje. Ndakubwira byinshi muri raporo yasohotse ndetse ikagaragaza ibyarabamabanga hagati ya Joseph Kabila Kabange na M23. Kone nanga na bagenzi be ntabwo bumvikanye kujya gufata Kinshasa. We yumvaga bagenda bakagira Kinshasa bakigarura ubutegetsi bwose bwa Congo, mu gihe ngirindi itsinda ryambwiye ngo Olinga te ubyange cyangwa se uje nubwo waje kwihuza natwe, igitekerezo cyo kujya muri Kinshasa ntabwo tugifite none, turifuza kwigenzura Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Ngo burya nabyo ntabwo byagenze neza uko bari barabipanze, niyo mpamvu ngo zongeye byagaragaye neza cyane ko muri uyu mutwe wa 23 habonetsemo ukunyuranya ku mvugo cyangwa se kwigomba gukorwa. Hari ikintu kimaze iminsi kibazwa na benshi, gute 23 ifata agace yarangiza agashyiramo ubuyobozi bwayo bubangikanye ubuyobozi bwa Kinshasa. Ese icyo gihe ntabwo ibiri kudekarara leta yigenga, maze kurinanga ati ARC Armée Révolutionnaire du Congo nibo bazahinduka abasirikari ba Congo nyuma gusenya FARDC. Iyi raporo y'umuryango w'abibumbye cyangwa se impuguke z'umuryango w'abibumbye icyo yavuze, je nawe turaza tugisome duhereye iruhande, gusa tungurwa nk'uko benshi batunguwe kuko ni mu buryo butangaje cyane raporo yasohotsemo. Nyuma turasoza turebera hamwe iki kintu cy'ingenzi cyabaye. Izi zaba ari imbaraga zigiye kuzofata Goma kimwe na Bukavu. Tshisekedi Tshilombo ayishuye andi mabanga atangaje cyane ajyanye n'urugamba arimo gupanga. Warakurikiranye ibyo muri Congo, ibintu uze kwikurikirana waba wararuhiye ubusa, wabaye nka wa muntu wagiye guhinga intabire akibagirwa gutera akazashiduka harabaye ikigunda. Reka ngo ikaze tujyane ku musozo nk'ibisanzwe turi hamwe ibiri kuvugwa ku mirongo imbere ku rugamba. Cyewe Ndumungu wa Kamanzi w'Uruwande, ngo ikaze ngo tujyane ku musozo nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese.
maze kandi mbaye ikaze mu makuru y'ibyiriwe bivugwa muri kano karere by'umwihariko mu bijyanye n'umutekano ariko na diplomasi. Aka karere k'Uburasirazuba bwa Afurika ari nako karere k'ibiyaga bigari hamwazemo igihe kinini amage, amakuba, ibyago by'intambara ndetse no kutumvikana kw'ibihugu. Yego ngize ni gutumvikana kw'ibihugu, nyuma y'igihugu kimwe haza ikindi gutyo. Ariko ibyo byose byongeye kuba bibi cyane bitewe n'ayo intambara muri Kongo itangiriye mu 2023 itangije ibitero, aho yatangiye muri Canzu na Runyoni ikamanuka mpaka igeze muri Zabovila, nubwo nyuma ya gato yaje kuvanwamo gasubizwa inyuma ikaba iri muri Kamanyola. Ariko igice cya Bukavu, igice cya Walungu ndetse n'igice kito cya Minembwe n'ibindi bice byinshi M23 barabigenzura. Wazalendo FARDC nambari babo kurungo witabaje diplomasi ngo ariko barangiza bino bibazo by'intambara, barebe ko amahoro yaboneka muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo bafashijwe n'amahanga yemera kubahuza na M23 no kundi ruhande no kubahuza n'igihugu cy'u Rwanda nka Washington. Tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi umwaka wa 2026 mu Kinyarwanda ku kwezi kwita Nyakanga, FARDC Wazalendo bakomeje gukunganya imbaraga zabo ngo hangane na M23. Wakurikiye iby'ibi bitero ku itariki 22 aho ibitero byatangiriye mu gice kigana kuri Rubaya, Kasake, Ngungu, Lunigi ikaba ari ibice byagiye byibasirwa cyane kugeza n'ubundi atangije ikindi gice cyangwa se axe ya Luke ngo bagende berekeza indani kuri Rubaya. M23 biravuga ko yagerageje ku munsi wa tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu ku masaha y'ikigoroba kongera gusubiza inyuma FARDC na Wazalendo baramaze kwigarura agace ka Kasake ndetse no kwabuza gukomeza kwavansa bajya mbere mu mujyi wa Ngungu cyangwa centre ya Ngungu. Deka makuru yemeza yuko umugoroba tariki 30 ibintu byemeze nabi, FARDC Wazalendo bari mu metero bitageze muri kimwe n'igice ngo binjiye muri Ngungu, maze M23 bitibona neza ko ibintu bigiye kubana bibi cyane, batangiza no gushyiramo ingabo nyinshi muri iyo mihanda ngo asubize inyuma FARDC. Ku masaha y'igitondo cya karekare cya none tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi, amakuru n'ubundi aremeza yuko abasirikari bose bari kwigana ibisasu bikumvikana ariko mu buryo buri strategic cyangwa se buteguwe neza, aho atari cya gitero gipanuye cyane kirimo kuba nkuko ibindi bitero bisanzwe biba, ahubwo ariko ibitero bisa naho ari iby'imibare. FARDC ikitegereza neza ahane M23 imaze gushyira renfort, maze gahita bamanura ibikoresho bye bya gisirikare bya shelling bakarasa muri ibyo bice rimwe M23 ngo barimbire mu abasirikare ba M23 ndetse n'ibikoresho byabo. Ibyo byabaye inshuro ebyiri zose uva mu gice cya Rubaya ndetse na Ngungu n'igice gito cyane kigana muri Lunigi, ariko bashaka gukora icyo twakita kurimbura FARDC birangira FARDC igiye imenya makuru yabo mbere ibarasaho. Hari amakuru agera kuri cyangwa se yavuzwe n'abantu bajya kuri batatu atangajwe, yavuze yuko hari indege za drone enye zumvikanye muri cya cyerekezo, ariko imwe muri akaruyaga by'ibitero izindi bitekezwa ko ziri mu kugaba cyangwa se gukora ibikorwa by'ubutasi kuri M23. Ubusanzwe M23 FARDC igiye itata ngo amenye neza cyane ibikoresho ifite, abasirikari ifite, aho baparitse, ariko si bidasanzwe ahubwo ku mirongo imbere ku rugamba ufite ubushobozi atata mugenzi we kugira ngo bimworohe cyane kurwana n'uwo bitekerwa ko yaba azi neza. We nabwo buryo bwonyine bushobozwa kugira ngo bagere ku ntego. Hari ikibazo kiri kuvuga kuri M23 kuri ubu ngubu biravuga ko hari abaturage bamwe na bamwe bari kwigambanira. Mu minsi yashize n'ubundi ubwo FARDC Wazalendo binjaga mu gice kigana kuri Rubaya kugeza bwageze Kanyalu, hari amakuru yatangajwe ko ari abasivili, byanatangajwe na Erasto Musanga ubwe ku giti cye wajyaga gusura gace ka Lunigi ubwo yari bamaze kwirukana Wazalendo, avuga yuko hari abaturage biyemeza kugambanira M23 ngo ari gushyigikira bitwa ngo abana babo bo muri Wazalendo na FARDC, nyamara ngo ntakiza babazaniye usibye kubarimbura. Bivuga ko n'uyu munsi izi operation zikorwa na FARDC kimwe na Wazalendo zikoroshywa cyane n'umusada abaturage muri Kivu y'Amajyaruguru bari guha Wazalendo. Ni nabwo buryo bwo kuzengereza M23 itigeze itekereza mbere yuko ibintu ushobora kugenda gutya, ariko ngo impamvu aba civil bishimira cyane Wazalendo ngo impamvu nuko koko yuzuyemo abana babo cyangwa se mu miryango yabo, ubwo ibyo rimwe na rimwe bikaba byiza cyane babahaye amakuru ngo bamenye uko bitwara kuri M23. Gusinzira igana Rubaya nubwo byakomeje kuvuga yuko FARDC na Wazalendo bayifuza ndetse gitangiriza urugamba rutoroshye, benshi bakibwira ko bigiye guhita biborohera cyane kujya muri Rubaya. Biracyameze nkaho ari ugusya ku rutirano kuko FARDC nubwo ageze muri zinza zigana Ngungu guhita panura intambara yeruye kuri Ngungu icyarimwe na Rubaya byagoranye cyane, nako bisa nk'ibidashoboka muri iyi minsi bitewe n'imbaraga
za M23 zihari. Gusa Al-Usaid n'undi bwageze muri etat major ya Kinshasa buvuga ko bakeneye indege za Suez-Kane na Sukhoi muri cya cyerekezo kugira ngo izi ndege zize zirase kuri 23 ise nk'izifungura amarembo, maze abarwanyi ba FARDC na Wazalendo babona uburyo binjira indani ku mirongo y'imbere ku rugamba, eno bagaba igitero kitoroshye cyangwa se bakorera urugamba rukomeye, bikarangira agace kose bagahizemwo umuriro cyangwa se banakigaruriye uko babitekereza. Gusa ibyo biracyagoranye cyane. Nanjye ni amasari imbere atubwira zinshi ku mirongo y'imbere ku rugamba, gusa turaza kumenya kamwe ku kantu ko bimeze. Ariko narabivamo mu kerekezo cya Luke harimi position ebyiri za M23 zizi muri Luke zangije kwigarurirwa na Wazalendo nkuko babizemeza. Izi position imwe ari position y'abasikali bazwiho gukora ikorwa cyane byo kurwanira amatsinda mato guerrillas, hanyuma irindi tsinda cyangwa sindi position kari position itukamo l'enfort y'ibikoresho. Ndetse amashusho amwe akomeje kuri les réseaux sociaux ndaza kukugezaho makuru ya cyataha yagaragaje abasikali ba FARDC bagaragaza kumwe mu bikoresho bavuga ko bambuye M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba, birimo imbunda za machine gun AK47 ndetse na za munitions cyangwa se amasasu ari mu mabox. Bivuga ko bambuye M23 ku mirongo y'imbere ku rugamba aho bahanganye nayo, kandi kavuga ko babonye insinzi ndavuga FARDC na Wazalendo. Dukomeje kuri iyi nkuru ikomeze kuvugwa ndetse isa n'iri guca igikuba cyane ku butaka bwa Republika ya Congo, ni inkuru igaragaza ko Congo kuri ubu ngubu isa naho itakiri yonyine, ahubwo muri iyi ntambara abanyamahanga bakomeje kwigira iyabo. Abanyarwanda baritonze baca umugani ngo iyo ukize baraza, kandi nta watetsi ibiryo ngo abura babirya kiretse umurozi. Rero FARDC ngo mugire kurwana ku rugamba muri Republika ya Congo rimwe na rimwe kagaragara ko inaniwe, mu gihe Tshisekedi Tshilombo arangije kumenya icyo abanyamahanga bakeneye ndetse n'igihe bagiye gushoza intambara ahantu runaka, icyo babagamije nta kindi ari gushaka umutungo. Ngo yemeye gufata umutungo wa Republika ya Congo, ahamagara abawukeneye bose ngo baze bakorane na leta ya Kinshasa, hanyuma ku mutungo bazawubone nta kabuza, nta kibazo, bazabone uwo mutungo urimo mu y'agaciro zahabu, coltan, wolfram, titanium n'andi mu y'agaciro menshi, ariko kubw'ikiguzi kimwe gusa: gufasha mu by'umutekano, aide militaire, kugira ngo bahangane na M23. Iyi aide militaire cyangwa se ibikoresho bya gisirikare mu bwa FARDC si byo byonyine, ahubwo nubwo Tshisekedi Tshilombo yishyuye Blackwater ya Eric Prince, muracyakeneye n'abarimu ndetse no gukorana na FARDC mu bijyanye n'ibitero biremereye. Uribuka ko mu minsi ishize twavuga amakuru yuko UAE na Canada bari gufatanya cyane bitewe n'ikirombe cyo muri Walikale kizwi nka Alpha Mine. Gusa amakuru aremeza yuko UAE na Qatar ngo n'undi hari ubufatanye bukomeye cyane bagiranye na leta ya Kinshasa, ari nabwo bwaje gutuma indege ya Airbus ihaguruka mu gice cy'Uburasirazuba hagati ku kigo cya gisirikare yerekeza kuri Njili International Airport ku kigo cy'indege cya Kinshasa, ndetse yakirwa na Lieutenant General Jules Mbanza Mwilambwe. Ibivuga ko byazanywe n'iyi ndege ni ibikoresho bipakiye mu mabox menshi, hakabamo n'imodoka z'intambara byaje bigifunitse neza cyane, hakazamo n'utwato dutandatu tw'intambara, twatundi nka speedboat, twato twirukanka cyane. Amakuru yibaza nimba tuzakorera muri Kinshasa mu nyanja cyangwa se nimba tuzazanwa muri Tanganyika kugira ngo dutange l'enfort bibaye ngombwa barwane kujya ku ruhande rwa Congo, cyangwa se ahari yenda katekereza ko mu gihe runaka bazafata Goma na Bukavu maze ubwo bwato bakabushyira indani mu Kivu. Kuba leta ya UAE na Qatar hari ubufatanye bukomeye cyane afitanye na leta ya Congo, dore icyo uko bisobanurwa namwe mu basesenguzi. Icya mbere, dore nko kuri leta ya Qatar isanzwe ishora imari mu bihugu bitandukanye byo muri kano karere, yewe n'u Rwanda rurimo. Muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba igihugu cyo kimwe kigiye gushorwamo amafaranga menshi, cyangwa se byarangiye kwemezwa ko Qatar izafite imigabane nyinshi. Ntabwo ari ikibazo gikomeye cyangwa se ntabwo ari uburyo bworoshye, ahubwo ngo ikintu gikomeye cyane nuko FARDC ngo yaba igiye kuzakorana n'ibi bihugu bitewe n'imari bashoye. Nk'ubwo Qatar mugiye gushora amafaranga menshi, inkubwe nyinshi y'ibindi bihugu muri Congo bijyanye n'amabuye y'agaciro, ubuhinzi n'ikoranabuhanga, amakuru akemeze ko iki gihugu cya Qatar kizunguka hejuru 70% ugereranije n'uko cyungukaga nyuma ko yatangije ibyo bikorwa. Bimwe bizahera muri ntara ya Katanga, Kinshasa ndetse mu Burasirazuba bwa Congo. Hanyuma UAE yo yatangiye yinjira mu kigo cy'abasubucuruzwa mu y'agaciro bwo muri Alpha Mine, aho bafatanije na Canada ndetse n'Ababiligi,
ariko bakaba nabo bifuza cyane cyane kugira uruhare mu bijyanye n'ubugenzuzi bw'indege, ibibuga by'indege mu burasirazuba. Bikavuga ikibuga cy'indege cya Goma tegura zibuka. Gusa yenda ushaka kutarekurikiranye neza, gusa ibibuga by'indege kuri iyi minsi maze gukorerwa amavugurura menshi. Ibibuga by'indege cyo muri Kasai, ibibuga cy'indege cyo muri Beni, bumva ngo Mavivi umunsi no guhindurira izina ngo ayite bakitirire Tshisekedi, atari Tshisekedi Chilombo ahubwo se umuzara. Hanyuma hari ikibuga cy'indege nanone cyo muri Hatuwele nacyo bongeye kuvugurura. Ni zinshi maze iminsi yo kuvugururwa, ndetse nimba warakurikiranye makuru mu minsi y'ejo bundi FARDC yungutse indi ndege, ntabwo ari FARDC ahubwo Congo Airways bungutse indi ndege yo gutwara abagenzi igiye kugikorera hagati mu gihugu. Ibi rero izi operations z'indege ngo UAE na Qatar barifuza gufatanya muri uwo mugambi kugira ngo bajye bungukira hamwe muri ayo masosiyete y'imbere ndani muri Congo. Nubwo Qatar Airways yarangije no kubona uburyo ishobora kuzagura imigabane muri Congo Airlines izajya iguruka ijya mu bice bitandukanye. Ibivyo tuzaguma kugenda tubimenya. Rero ko hazanwe ibikoresho bya gisirikare, nubwo Tshisekedi yabwiye yuko imari yose bashora muri Congo, umutungo wose baza gushakira muri Congo cyangwa se inyungu zose baza gushakira muri Congo nta mahoro, bisa nko gusya kurutirano. Ati mwebwe murabona dufite ikibazo cy'umutekano muke, mwakorana natwe gute kandi dute twarangiza kino kibazo? Abandi bati nivyo dukwiriye koko gufatanya na leta Congo, dukwiriye gukorana mu buryo bwuzuye cyane. Hanyuma bikaba nanone uburyo bugaragara bwo gukorana ariko dufite amahoro. Rero urumva ko UAE na Qatar ari mu bihugu by'ingenzi cyane gushora gatubutse, ubwo kandi bari nyuma ya Leta Zunze za Amerika, Ababiligi, Abafaransa, igihugu cya Colombia, igihugu cy'Ubushinwa, igihugu cya Turukiya nayo yangije kwemeza ko igiye gufata leta ya Congo mu migambi itandukanye. Nzajya ngenda bikugezaho gake gake nubwo ari imwe twagiye tugaruka mu minsi yashize. Nyemerera dufate umwanya twinjiye muri iyi raporo. None se twabigenza dute? Ngo twaba tugiye kwigira abanebwe tukanga kumenya neza icyo raporo ziza zivuga, nubwo mwaze rwanya akavuga kari ibinyoma, abandi bikagaragara neza cyane ko hari ibikorwa bikomeye cyane bikomeje, cyangwa se tuvuge hari ibikomeje kuba muri kano karere bimenyekana bitinze bitewe n'abasesengura ibyo bintu, hanyuma akagenda akayisoma mu raporo. Izi raporo ya makumyabiri na gatatu n'u Rwanda hari igihe bigeze kuzamagana bakavuga ko ziba zibogamye cyane. Hari igihe ari raporo ziba zashyizwemo akantu na Tshisekedi kugira ngo baje kuvuga nabi igihugu cy'u Rwanda cyangwa se M23. None izo uyu munsi zo ziravuga iki? Reka tubigeke. Raporo ya UN cyangwa se group of experts za Loni, abahanga impuguke zo mu muryango w'abibumbye, hari icyo bavuze kuri Joseph Kabila Kabange la Sauve de Congo yashyaka rye cyangwa se yamuvomaye. Itsinda ry'impuguke zo mu muryango w'abibumbye kuri Republika ya Congo ryongeye kuvuga ku isano iri hagati ya Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Republika ya Demokarasi ya Congo, isano afitanye n'inyeshyamba za M23 ngo zigikiwe n'u Rwanda. Muri raporo yashyikirijwe perezida w'inama ishinzwe umutekano, kopi yayo ikakirwa na kino kinyamakuru kwa gatatu cy'ambere Nyakanga uyu munsi na 26. Iyo nyandiko ivuga ko aho M23 ihagaze byatewe n'imikoranire yayo ya hafi n'uwaza ari umukuru w'igihugu cya Congo Joseph Kabila Kabange. Nkuko raporo ibivuga, Joseph Kabila yakundaga gusura uturere twagenzurwaga na M23 kuva muri Gicurasi 2025 no kujyana inama n'abayobozi bakuru b'uyu mutwe. Raporo itsinda ry'impuguke yibutsa ko uku kwiyunga n'uyu mutwe wa politiki n'igisirikari byatumye muri Nzeri 2025 urukiko rukuru rwa gisirikari rwa Republika ya Demokarasi ya Congo rukatira Joseph Kabila Kabange igihano cy'urupfu adahari, cyane cyane ku cyaha cy'ubugambanyi no gutegura imyivumbagatanyo. Rumushinja gukorana na AFC M23, ariko yuko kwabanje kumwambura ubudangarwa yari afite nk'umusenateri ukora wa Congo. Raporo y'impuguke za Loni iragira iti, mu gihe cyo kwandika iyi nyandiko amasoko menshi muri M23 no mu nzego z'ubutasi yagaragaje ko ivugurura ryuzuye ry'ubuyobozi n'imiterere ya M23 yari ryegereje, harimo no guhindura izina ry'uyu mutwe, kandi ko Bwana Kabila yari yitezweho kuba umuyobozi mukuru w'uyu mutwe. Wait, hari ibivugwa yuko FARDC mu gihangano na M23 muri M23 ari gupangwa impinduka zidasanzwe, impinduka zikomeye. N'ubundi M23 imaze kuba impinduka zirenze imwe. Reka nkwibutse, M23 yatangiye ari M23 yo konderwa Bwana General Sultan Makenga. Bavuga yuko uyu nguyu n'umwe muri basekari bakuru bo muri CNDP
yari ivuye kuri Laurent Nkunda, hanyuma abo ngabo barahungiye muri Uganda bongeye gutangiza umurwano utorose bayobowe na General Sultan Makenga. Nyuma y'igihe gitoya baje kwa dabuta cyangwa se kwakira Corneille Nangaa Yebelo yahoze ari president wa CENI muri Congo, ni inteko ishinzwe amatora ya Republika ya Congo. Bakimara kumwakira rero, Bwana Yebelo yagiye muri Kenya atangirizayo umutwe witwa Alliance Favre Congo cyangwa se Congo River Alliance. Iri huriro rishinzwe ngo guhuza imigezi yose ya Congo, muri make kugenzura ahantu hose umugezi wa Congo ugera. Congo River abayizi neza ihera mu burasirazuba bwa Congo ikagena mpaka hafi za Kinshasa. Ibi bisobanuye neza ko Alliance Favre Congo ahubwo ari umutwe cyangwa se ari ihuriro rya politiki yo kongera kugarura imitegekere myiza ya Congo yose muri rusange. Urumva ko intego ya M23 yarinjijwemo izindi ntego nyinshi. Mu gihe intego ya M23 igitangira kurokora abatutsi bo mu Kivu y'Amajyaruguru bakorerwa genocide, nyuma kwakira AFC cyangwa se Corneille Nangaa Yebelo wahise uhinduka coordinateur mukuru, mu gihe president mukuru yari Bertrand Bisimwa ahinduka president wungirije cyangwa se coordinateur wungirije. Banahise banadabuta Kivu y'Epfo. Ubundi Kivu y'Epfo ntabwo ya M23 igitangira byari birimo neza 100%, muravyibuka. Zaje kugenda byongeramo bavuga ko n'abanyamurenge bo muri Minembwe bakomeje gukorerwa ibikorwa by'ubwicanyi, maze nabo bakomerezayo, ariko bafite na gahunda kugera hariho hose muri Congo mu guhindura ubutegetsi. Bisa naho intego yari yongeye mu izindi bitari cyo kurengera gusa abatutsi, ahubwo gutanga ubutegetsi bwiza ngo muri Congo yose. Ahubwo ubutegetsi bwa Tshisekedi buhari ari ubutegetsi bubi, nubwo n'ubwabanjirije nabwo ngo bwari bumeze gutyo ari umwenda umwe. Nyuma gato Joseph Kabila Kabange nawe yese yinjira muri M23 cyangwa se isaba kugera mu bice genzwe M23, ndetse atangira gusa navuga rumwe na M23. Ari nabyo benshi bavuze bati none se Joseph Kabila Kabange asa muri M23 gute? Ndetse byetse binagurutse inkiko Kinshasa za gisirikari ngo zifate uyu mugabo ibihano. Ibyinshi bashinja Joseph Kabila Kabange atari inkiko, bavuga yuko bitumvikana ukuntu uyu mugabo warwanye na M23 ayigma uburenganzira bwayo, ndetse akora ibikorwa by'intambara yibasira abatutsi mu Kivu y'Amajyaruguru, ndetse no gufatanya nabo mu mugambo umwe kurengera abo ngabo yarwanyaga. Ibyo ntabwo zumvikana. Bati muri politiki umuntu areba hari inyungu, wenyine abonye ko ari inyungu, n'abandi babona ko harimo inyungu gukorana nabo umunyapolitiki uzwi cyane. Nabyo byaje gutuma Leta z'Ubumwe za Amerika zimfatira ibihano bw'inyungu za politiki bari bamwitezeho, bishyirwa mu gapaniye cyangwa se basa na Amerika izipfundikiye ngo itagerwaho. Noneho rero ngo nyuma guhuza na M23, Bwana Kabila Kabange ngo ariteguye kuyobora iri huriro ryose rya M23 akabihinduka umuyobozi mukuru. Iyi ni raporo ya UN Group of Experts. Muri iyo nyandiko impuguke zivuga ko imbaraga za Bwana Kabila nuko ashobora kuba ari umuyobozi w'uyu mutwe nkuko byavuzwe na President ngo Kagame, niko banditse. Ngo byasaga nkaho bigamije guhisha uruhare rw'u Rwanda, bityo gashimangira igitekerezo cy'uko M23 yaba ari umutwe w'abakongomani usubiza ikibazo cy'abakongomani, kuko wawiwe n'umuntu ufite uruhare rukomeye cyane muri politiki nka Joseph Kabila Kabange umukongomani. Kuko ibyo ngo nta hantu byabihuriye n'igihugu cy'u Rwanda, ngo bizabanye muri gahunda yo komeza gushimangira ko ari abakongomani baje gushaka igisubizo ikibazo abakongomani bafite. Izi mpuguke niko zanditse tuvuga muri icyo kinyamakuru. Bati mu gushyigikira iri sesengura, raporo yibutsa ko mu kiganiro cyabereye i Goma kandi cyasohotse mu buryo bw'ikigereranyo ku ya 23 Werurwe, Joseph Kabila yongeye gushimangira ko arwanya guverinoma ya Kinshasa ya Tshisekedi Tshilombo. Abandi batari ko nta kuntu atayirwanya, kuko n'uri cyari yumvikanye na Tshisekedi Tshilombo muri FCC kashi ntikigeze kigerwaho. Ubwizo rero n'ubundi bari kurebana ikinyori, ariko Tshisekedi ntakunda Kabila na Kabila ntagomba kumukunda, birumvikana. Raporo y'itsinda ry'impuguke za Loni ibishimangira igira iti urubuga rwa Bwana Kabila rwiswe kurokora Congo cyangwa se Sauver de Congo narwo rwatangijwe muri Kenya, rwasabye imyivumbagatanyo rusange bigaragaza ko rushyigikiye impinduka ku butegetsi. Byari bihuye n'intego za FC23. Moise Nyarugabo wahoze ari senateri wa Congo akaba n'umwe mu magize itsinda ry'ingenzi rya Bwana Kabila yagize uruhare runini muri uwo mutwe. Yagize uruhare runini mu mutwe waharanira impinduka no kurengera abaturage twirwaneho MNDP, nubwo atari afite umwanya wemewe kandi hagarariye inyungu za MNDP twirwaneho mu nama zo ku rwego rwo hejuru yagiranye na Bwana Kabila n'ubuyobozi bwa AFC M23. Nk'uko raporo ibivuga,
ubwo yari vice president w'ishyaka rya Congolese Rally for Democracy Goma RCD Goma. Moise Nyarugabo yari afitanye umubano wa hafi na Sultani Makenga, umuntu wafatiwe ibihano wari umuyobozi wa batayo ya RCD Goma mwaka 2003 n'umwaka 2004, ndetse na Bernard Byamungu umusirikare mukuru kuri ngubu nawe wari muri RCD Goma mwaka 2002 icyo gihe. Abo bose rero baturukanye kera muri RCD Goma, hingi yari yobowe na Joseph Kabila Kabange n'ubundi. Urabyibuka karagiye Joseph Kabila Kabange ku butegetsi, mwarabyibagiye. Kabila Kabange ngahoze ari umukuru w'igihugu, umuryango we n'inshuti ze za politique bahuraga bamagana ibirego bahuza n'inyeshyamba za FC23 z'igiyungu n'u Rwanda. Urugenzo duce twinshi tw'ubutaka mu ntara kiva amajyaruguru na kiva amajyepfo. Ibirego byatumye perezida wa kane mu mateka ya Kongo aburanishwa n'urukiko rukuru rwa gisirikare mu mpera z'urubanza yakatiwe igihano cy'urupfu, ariko Joseph Kabila Kabange n'abamushyigikiye bamaganye uru rubanza bavuga ko rufite impamvu za politike. Bashinja umukuru w'igihugu uriho ubu ngubu Tshisekedi Tshilombo kumugiraho ingaruka mu rwego rwo kumukura mu ruhando rwa politike kubera ko yumvaga ko ari umuntu uhanganye na guverinoma mu buryo buteye ubwoba. Ati rero kwikiza Joseph Kabila Kabange yari byo buryo bwiza kuri Tshisekedi Tshilombo, ko mpamvu baciriye urubanza Joseph Kabila n'abafatanyabikorwa be ba politike bakomeje gusaba ko habaho ibiganiro bashyigikira gahunda y'amasezerano y'imibereho myiza y'amahoro iyobowe na Kiliziya Gatolika binyuze muri Senko, inama y'igihugu y'abepiskopi ya Kongo, ndetse na Kiliziya ya Gikristo cyangwa itorero rya Gikristo ECC ry'abaprotestant. Ariko guverinoma iyobowe na Tshisekedi Tshilombo ntabwo yigeze ibyemera, ahubwo ishyigikira ibiganiro by'igihugu biyobowe n'inzego za Kongo. Urwego rw'ubuyobozi rwizera by'umwihariko ko nta mwanya wihariye ukwiriye guhabwa abafashe intwaro barwanya Repubulika, mu gihe rwongeye kwemeza ko rwiyemeje guteza imbere ibiganiro hagati y'abaturage bose ba Kongo. Muri make kuri ubu ngubu atavuga n'ubutegetsi bwa Kongo bose barimo ba Martin Fayulu, ba Denis Mukwege n'abandi gusa bamagana Kongo ariko batarigeze afata intwaro bo bahawe ikaribu mu biganiro bikorwa guhuza Kongomani. Ariko abandi bose ni ukuvuga abeguye intwaro cyane cyane ubwo 23 na Joseph Kabila Kabange bakunze gutwerera M23 badagomba kuzagira umwanya muri izo biganiro z'abene gihugu, kuko ngo ari ibitari bizo cyangwa se ibyo atakihanganira ubwa Tshisekedi. Iyi raporo ariko ikomeza inashinja ingabo z'u Rwanda ngo zinga 10,000 kwa muri 23. Inyeshyamba za M23 zigenzura uduce twinshi tw'intara kiva y'amajyepfo n'amajyaruguru ngo zikomeje kubona inkunga ya gisirikari turutse ku ngabo z'u Rwanda RDF mu bikorwa zazo no mu guhuza ibirindiro zazo muri Asazuba bwa Kongo. Uyu ni umwanzuro wongeye kugerwaho muri raporo y'inzobere y'umuryango w'abibumbye komite y'akanama k'umutekano ya 8 Gicurasi 2026 ikanasuzumana iyi raporo igasuzumwa na komite ku 5 Kamena 2026. Nkuko iyi nyandiko yagejejwe ku banditsi ndetse kajya kuri kino cy'amakuru ibivuga ate cyambere Nyakanga, itsinda ry'impuguke rivuga ko ryagaragaje ko RDF cyangwa se ingabo z'u Rwanda ikomeje kuba hamwe n'ingabo zikomeje kuza muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Iyi raporo inagaragaza ibikorwa byazo impande zitandukanye cyane cyane binyuze mu gukoresha ikoranabuhanga n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho ndetse n'ubushobozi bwo kurwana mu kirere. Nk'uko iyo nyandiko ibivuga, nka RDF yahaye inkunga ihoraho ICM23 ifite ubushobozi bwo kohereza vuba imitungo yihariye irimo indege z'ibya pilote, ibikoresho by'intambara z'ikoranabuhanga n'ingabo zidasanzwe byo kurwana ku ruhande rwa M23 muri iyi ntambara, kuko ngo M23 bagiye bayorohewe. Raporo kandi igaragaza ko RDF yakoze ibikorwa mu turere tutanavugwamo FDLR cyane cyane nko muri Uvira. Ibi bikaba bitera gushidikanya ku ngingo yo kwirwanaho yakunze kuvugwa n'u Rwanda kugira ngo igaragaze ko ngo yitabire bino bitero kubera kurwanya FDLR. Icyo iyi raporo yamagana ikavuga yuko aho bagiye kurwanira hose atari FDLR. Mu Ukuboza 2025 ingabo za RDF ngo zoherejwe muri Asazuba bwa Kongo zari hagati y'8,000 n'ibihumbi 10 muri Kivu y'Amajyepfo, ari 6,000 n'ibihumbi 8 muri Kivu y'Amajyaruguru. Ngo nta kimenyetso cy'uko nyuma y'uko zoherejwe yo zaje kuvayo. Ingendo zakurikiyeho zari zigizwe ahanini no kugeza ibikoresho muri ka karere, nk'uko raporo ikomeza kubigarukaho muri iyo nyandiko. Bahamya neza cyane ko ibyabaye ari ibikorwa bikomeje kwibasira Kongo
ngo byagizwemo uruhare n'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se byatewe inkunga n'ingabo z'u Rwanda, ariko ibyo ngibyo u Rwanda rukaba rutagize ruzemera usibye kuzamagana. Nk'uko byavuzwe imbere, raporo ikomeza ivuga ko ingabo z'u Rwanda zafashe ibirindiro by'ingabo, bagabaga ibitero kandi bagafungura inzira z'ibikorwa ku by'inyungu za M23 nk'uko impuguke za Loni zibivuga. Buri mutwe w'ingabo za M23 wagenzurwaga kandi ugashyigikirwa na RDF. Muri make mu bitero byose bagiye kugaba ngo RDF niba ariyo ifite commanding cyangwa se iyoboye icyo gitero. Raporo y'itsinda ry'impuguke kandi z'umuryango w'abibumbye isobanura igira iti abasirikare ba RDF binjijwe mu matsinda avanze amwe n'abasirikare ba M23, harimo n'abasirikare b'abakomando bo muri Bigogwe, Rubavu na Cyangugu. Vuba aha abasirikare ba RDF boherejwe muri Repubulika ya Congo batangiye gukoresha imyenda ya M23 kugira ngo birinde kumenyekana. Kubera iyo mpamvu ingendo z'ingabo zakorwaga cyane nijoro, n'ingabo zambukaga kandi zambaye imyambaro za M23. Raporo y'isa y'itsinda ry'impuguke za Loni ije mu gihe kandi nubwo amasezerano ya Washington n'inama zayikurikiranye zigamije gusuzuma ko umutekano n'imibereho myiza y'abaturage muri Sudani Congo byamera neza kuko ikomeje kubera nabi, hari kandi ibibazo hagati ya Kinshasa na Kigali, aho uruhande rusobanura ingingo z'amasezerano ya Washington mu buryo bwarwo, bigatuma ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ritoroha kandi nikaba rigoye nyuma y'umwaka umwe asinywe ku rwego rwa minisitiri, nyuma yaje gusinywa n'abaperezida, ariko akaba atarigeze atanga umusaruro ahubwo agenda kwita igihereye. Nabyo benshi bibaza bati none ubwo amahoro n'umutekano bizagenda gute? Gusa izi mpuguke zigaragaza neza ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ndetse na Congo ubwayo itagira uko ayihuza n'u Rwanda kujyana no gusobanura amasezerano ya Washington, bakomeze guhangana kandi bigaragara neza cyane ko nta gahunda y'amahoro baba yabihari usibye gukomeza ibikorwa bya gisirikare. Iyi raporo ariko nanone irashinja RDF 10,000 kwa kwanda rwa M23. Raporo ya nyuma y'iri tsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ivuga ko umutwe wa M23 ufite abarwanyi bagera ku 30,000 by'abasirikare. Uyu mubare ugizwe ngo n'inkingi cyangwa se brigade ya mbere y'uyu mutwe irimwe abahoze muri CNDP ya Laurent Nkunda n'abanyamuryango ba M23 mu ntangiriro zayo, yakiyongeraho abinjijwe mu mutwe kuva mu mwaka wa 2021 baturutse muri diaspora no mu nkambi z'impunzi zo mu Rwanda, ndetse n'ibihumbi by'abahoze ari abasirikari ba FARDC, abapolisi n'abarwanyi ba Wazalendo bafashwe cyangwa se biyunze kuri uyu mutwe nyuma y'ifatwa rya Goma, bakagenda biyongera kuri M23. Abo nabo bari mu bandi biyongereye kuri M23 bajya mu 30,000 zose. Ariko uyu mubare wongerewe abasirikari b'u Rwanda ba RDF bari hagati y'14,000 na 18 bavuga ko boherejwe mu ntara za Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, bigatuma ihuriro rya M23 ribarirwa umubare w'abasirikari bajya ku 50,000 bari muri Burasirazuba bwa Congo. Gusa ibi byatangajwe n'izi mpuguke ibingibi byatangajwe n'izi mpuguke yaba ihuriro rya M23 cyangwa se RDF, nta n'umwe uragira icyo abivugaho. Gusa imibare ubwayo benshi bakiyumva ribaza 14-18 by'u Rwanda byaba biri muri Congo, kandi u Rwanda ruvuga ko nta musirikare n'umwe uriyo. Izi mpuguke zirabeshya. U Rwanda ruvuga ko nta musirikare n'umwe wigeze wambuka urubibe ngo ajye muri Congo, anacyo benshi bashingiye bavuga yuko akenshi izo mpuguke zizana ibirego ngo z'ibinyoma byo gushinja u Rwanda ibyo rutigeze rukora, ibirego bitari ukuri abe na gakeya. Nubwo M23 u Rwanda rwize kuvuga yuko hari inyungu basangiye mu z'umutekano, byavuzwe na ambasaderi w'u Rwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu by'umutekano, cyane cyane kuri FDL no kurinda abatutsi bo muri Congo. Hanyuma iyi raporo none inashinja ubwicanyi M23 ubwicanyi bukaze. Itsinda ry'impuguke z'umuryango w'abibumbye ntirishidikanya muri raporo yayo ya nyuma yasohotse ku 11 Kamena 2026 rivuga ko M23 ariyo umutwe w'ingabo utari wa leta wagize uruhare runini mu kwica amategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu muri Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kwica abantu mu buryo busanzwe, gusenya imidugudu, gutwika ingo z'abaturage muri Bwito, Bwisha, muri Rutshuru, guhagarika ibikorwa by'ubutabazi muri Minembwe bibuza abaturage b'abanyamurenge kubona ibyo bakeneye byose, n'utundi rw'ihohoterwa rurerure cyane. Wait, nayo M23 ishinja FARDC ko ari iteza amakuba mu Minembwe, ariko iyi raporo ishinja M23 ko ari iteza amakuba mu Minembwe. Ihohoterwa ngo rishingiye ku gitsina rifitanye isano n'amakimbirane, aho M23 ariyo nyirabayazana w'iryo hohoterwa ryagaragajwe na Loni ryageze ku rwego rutigeze rubaho kuva mu mwaka wa 2024, aho abagore n'abakobwa bagizwe ingaruka ku buryo bukabije bafatwa ku ngufu.
raporo ivuga kandi ko FARDC ku ruhande rwayo ariyo igize uruhare nanone runini muri leta mu gukora izaha, ibyo bikaba ari ukwitwa inshuro ebyiri biremereye cyangwa se gufatwa nk'abantu barwana, kandi bigatuma isomwa ry'amakimbirane rikomeza kwiyongera ku butaka bwa Kongo. Muri make FARDC nibo bakomeza gukora ibikorwa by'intambara bihonyora uburenganzira bwa muntu, bigatuma imirwano ikomeza ku butaka bwa Kongo. Hashingiwe kuri iyi raporo, Tshisekedi Tshilombo ngo biragaragara neza cyane ko ubutegetsi bwe bugishyigikiwe cyane n'izi raporo zituruka mu muryango w'abibumbye, kandi kesobanura neza cyane ko isaha ku yindi M23 ishobora kugeza ku rwego rwo kwitwa umutwe w'iterabwoba muri Kongo. Ikibazo gihita gihindukira RDF, ingabo z'u Rwanda bashinja gufata M23 ubwo babita kwakorana n'umutwe w'iterabwoba, kandi amategeko mpuzamahanga atabyemera. Gusa u Rwanda ntabwo rwemera ko ruba muri Kongo cyangwa se ufashe M23 mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Icyakora ruvuga ko rurinze imipaka yarwo ku buryo uzashaka guhunga umutekano w'igihugu cy'u Rwanda bitazamuhira. Ikibazo mubaza nawe kansubiza ni kimwe gusa: FARDC izakomeza kurwana na M23 ifite abasekere bajya ku 30 maze itsinde. None si intambara iri muri Kivu y'Amajyaruguru iraza kugerwaho cyangwa se biraza gutanga umusaruro bayifate? Hari inkuru ninakubwiye y'icyo Tshisekedi Tshilombo yashyize imbere nk'igiye gutuma afata Goma ndetse na Bukavu. Wari twangiye kubwira amakuru yacu ataha ngihereyeho kugira ngo usobanurire neza nakurambiye uze kugisobanukirwa neza ko byakabaye. Ndabizi ntiwazanga urikirije utiye nanjye nturakoze. Ngareka twongeye duhure makuru yacu ataha dukurikirana kamwe gukandi kuri ku butaka bwa Republika ya Kongo. Ubwe neza imigisha n'amahirwe y'ibyo mbifuriza. Salam shalom.